A to možemo da vidimo s koje god strane krenemo. Prvo, nema uopšte sposobnosti kod ljudi za trpljenje. Tako. Niko neće nikoga da trpi. Masovno se ljudi razvode, se brak se razvodi. Nemaju ljudi nade, beznađe su. Sad može neko da kaže, nije baš da nema nade, nadaju se bit će plata, neće biti plata. Nema nade koja je smislena i zato su svi u depresiji. Političari, bogataši, umjetnici, koji ovako izgledaju slavni, moćni, ne znam nijak kako god hoćete, dođe ovako potajno pa kaže, Vladiko, imaš li nešto protiv depresije? A da ne govorimo o tome što je zahladnila ljubav, što ćete često čuti i vidjeti, niko nikog ne voli. To za naš narod nikad nije bilo baš tako sad, voliš li me, ne voliš li me, ne znam ja da se to sad izjavljuje, volim te, ne volim te. Nego se to uvijek pokazivalo dijelima ljubavi. Naš narod je imao taj pristup da bude milostiv. I s ovim ću završiti. Prije početka časnog posta čita se jedno evanđelje, koje se zove Evanđelje strašnog suda. I to evanđelje otprilike glasi ovako: kada dođe Sin čovječiji u slavi svojoj, sveti anđeli njegovi sa njim, tada će sabrati sve ljude, sve narode i razlučit će ih jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaradi. I postavit će ovce s desne strane sebi, a jarad s lijeve. Tada će reći onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mojega u carstvo koje sam vam pripravio od postanja svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jede, ožednjeh i napojiste me, bejah u tamnici i posjetiste me, bijah bolestan i obiđoste me. Tada će odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kad te vide smo naga i odenu smo te, kad se posjeti smo u tamnici, kad si bio bolestan pa smo te obilazili, kad si bio gladan pa smo te dali da jede. A on će im reći: kad god učiniste jednome od ovih malih mojih, meni učiniste. I zamislite da se ovo zove Evanđelje strašnog suda. To je taj strašni sud. Oni s lijeve strane će isto tako reći: kad smo te vidjeli? On će im reći: kad god ne učiniste jednom od ovih najmanjih mojih, meni ne učiniste, mene prezreste. I onima s lijeve strane reći će: idite od mene, prokleti, đavolu i anđelima njegovim. Na drugom mjestu pitaće ga neko od učenika njegovih: ko je bližnji moj? A on će ispričati priču o milostivom Samarijaninu. I ova je priča koju danas treba da ispričamo Srbima, sebi. Zato što su Jevreji tad otprilike imali gordo mišljenje o sebi, kao što i mi ponekad. Bio neki Samarijanin, pretukli ga razbojnici, ostavili ga pored puta, pretučenog, naišli sveštenici, prošli pored njega kao da ga ne vide, a vidjeli su ga, naišli fariseji isto tako, i naišli neki Samarijanin, a Samarijani su bili odbačeni od Jevreja, nisu imali pravo da žive s njima u istom mjestu, niti da prinose žrtve na istom žrtveniku. I taj Samarijanin
priđe mu, previje mu rane, zalije ih uljem, napoji ga vinom, odnese ga u gostionicu i kaže gostioničaru: ako šta potroši, dalje mu ne znam koliko, 2 novčića, zlatnika, kaže: ako što više potroši, samo meni reci, ja ću ti platiti. I pitao je učenike: Gospod, ko je od ovih koji su pošli pored ovoga prebijenog čovjeka, ko je njegov bližnji? I svi su povikali: njegov bližnji, onaj Samarijanin. I to isto je jako slično ovome što smo čuli u Evanđelju strašnog suda. I sad će neko reći od nas, kako ja ne pričam o tome kako treba da ginemo, kako treba da, ne znam, pobjeđujemo ove ili one. A ja ću uvijek reći: kakav si u malome, takav ćeš biti u velikome. Ne svoju riječ, nego riječ evanđelsku, riječ Gospodnju. Ako nisi spreman da onome pored tebe, koji je u tamnici, da ga posjetiš, onome koji je u bolnici, da ga obiđeš, onome koji je nag, da mu daš odjeću, onome koji je gladan i žedan, da mu daš da jede i da pije. To je bilo uvijek mjera karaktera u našem narodu. I po toj mjeri naš narod je bio veliki ili mali. Po toj mjeri, da li si milostiv? To jest, da li imaš sposobnosti da sam sebe i onoga drugoga Hristu Bogu predaš? A ne po tome da li si ti sposoban, ne znam ja šta da preskočiš. I da li si sposoban, ne znam, da ovo ili ono učiniš. I tako će biti da ona riječ Njegoševa, da se nadanje naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu, upravo nije riječ koja govori o tome kako je tamo sve završeno, nego je to jedna velika opomena o tome kako smo dotad imali ovakvo nadanje u kome je žrtva smislena i u kome nada ima smisao. Naravno da se uvijek i poslije toga projavljivalo i projavljivali su se i projavljuju se ljudi u našem narodu koji nose taj duh, koji nose taj pečat, koji nose taj način života, taj etos. Ali po toj mjeri opredeljenja za krst časni i slobodu zlatnu. Ali to ne znači da se mi opredeljujemo za krst časni i slobodu zlatnu samo kad udare na nas, kad nas napadnu. Nego svaki dan, svaki čas u ovim odnosima o kojima sam govorio, na ispitu je, na sudu je, na strašnom sudu naše opredeljenje za krst časni i slobodu zlatnu. I zato, kad govorimo već o krstu, kad govorimo već o tome šta je smisao stradanja, smisao nije u tome da stradanje bude sad, ne znam ja, veće ili manje, nego da bude spasonosno i da bude na kraju pobjeda. Pobjeda nad grijehom, đavolom i smrtju. A to je moguće samo, kao što sam rekao na početku, ako učinimo Hristu i za Hrista. A on nam kaže: ako učinite jednome od ovih najmanjih mojih, meni učiniste. To jest, ako učinite jedan drugome, ako volite jedan drugoga, ako ljubite jedan drugoga, mene ljubite. I ispunit će se ono što se svaki put molimo u crkvi, da sami sebe i jedan drugoga Hristu Bogu predamo.
To jest, kad ti dođeš kod mene i povjeriš mi se i voliš me, i ja tebe volim. Ja ne treba da te zarobim onda, nego treba da kažem čuvaj se mene. Ja sam čovjek grešan i opak i opasan. Nego da te dam u ruke Hristove, tu nema greške. I ako ja dođem tebi i poverim ti se, nemoj da me iskoristiš, nemoj da me prevariš, nemoj da me zavaraš, nego me uvijek uputi u naručje Hristova. Tako je učinio i onaj veliki prorok Jovan Krstitelj, kad su pohitali svi iz Jerusalima i okolnih krajeva njemu, videći da je čovjek Božji, a on kaže šta ste izašli da vidite? Trsku koju njiše vjetar. Ne, gle jagnje Božje koje dolazi i koje uzima grijeh svijeta za život svijeta. Njemu idite i on je onaj koji nas spasava, on je onaj čijom ćemo se žrtvom spasti, prosvetliti, osvetiti, čija će smrt i stradanje dati nam vodu krštenja, vodu spasenja, sveto pričešće, sveto Evharistiju. Zato, braćo i sestre, ako smo se već malo ovde napatili od vrućine, ako smo se već odlučili da se vidimo i da pričamo, nemojte da bude uzaludno to što pričamo, nego da se opomenemo sami sebe i jedni drugih. Eto, hvala vam. Draga braćo i sestre, vaša pažnja je najveća zahvalnost našem dragom gostu, Vladici Grigoriju. Sada dolazi vaših pola sata, 40 minuta, koliko već izdržite. Pitanja, bio bi poželjno da budu napismena, ukoliko su usmena, glasna i jasna, da Vladiko za ovim stolom čuje to. Izvolite. Evo, stigli su neka pitanja ovdje. Mogu li ja pitati nešto što Može. Ja pročitam. Da kažete mi samo glasno, jasno i slobodno šta god bilo, nek je teško. Pošto sam ja jedan od prognanika iz vaše partije. Da, iz kojeg mjesta? Iz Mostara, da tu je tačno. Jest. Zanima me pomoći Božijom, da li je u planu izgradnja i obnova hrama Svete Trojice, Saborne crkve naše u Mostaru. Da jeste, treba nam da udarimo temelj. Da bismo udarili temelj, treba nam velika vjera. I imamo tu vjeru i gledat ćemo da izgradimo hram. Sad radimo projekat, raščistili smo onaj kamen što je srušeni. Ja vjerujem da ćemo izgraditi taj hram i to brzo. Ali treba nam mnogo suza pokajanja. Vi znate tamo šta se svašta događalo. I kad sam ja hirotonisan, išao sam s našim patrijarhom na zidine tog srušenog hrama. A on isto tako zna šta se tamo sve događalo. Između Srba, svađali se, brukali se. Oko tog hrama i u tom hramu jeli i pili u njemu. Bili se u hramu. I onda došli Ustaše i srušile hram. I mi kažemo srušili Ustaše hram. Jesu Ustaše, stvarno. Ali zar nismo i mi učestvovali u tome? Možda više ne voli. Da. Ali sad mi treba da izgradimo sa suzama pokajanja taj hram. Da ga ne bi niko srušio i da bi ne razorio. A sve ono što je bilo, što sam pričao, možda se primjeni tu. Dakle, nije srušena i razorena ljubav oni koji su ga gradili. I taj hram, sad iako ne stoji tamo, on je jako prisutan. I najprisutniji onima koji bi volili da ga nema. A naročito nama koji bi volili da ga ima. I bit će ga, hvala Bogu. Kaže nešto o monaškom putu, kao putu stradanja
sastradanja i kako je bio iskazan kroz vijekove. A monaški put je upravo to. Monaški put je odgovor na Božju ljubav. I zato i kažemo da treba priziv i poziv. I u našem narodu i u našoj crkvi monaštvo je uvijek bilo izuzetno poštovano. Zbog toga što je ono uvijek bilo izraz te neke slobode, ili ja bih se usudio da kažem nadslobode, a to znači velike ljubavi. To znači ljubavi koja je onako nadprirodna. Možda bi mogli reći luda ljubav. Ali ljubav koja izgrađuje odnos čovjeka i Boga i odnos s drugim ljudima i ljudi to onda poštuju. A u svemu tome je žrtva. Ono što sam htio da kažem, dakle, nema toga, što kaže Njegoš, što mi on često na um pada. Nema toga ko se ne boji čega, kaže da ničega ono svoga lada, znači svoje sjenke. Dakle, nema toga ko ne strada. Samo je pitanje smisla stradanja. I kako to stradava? Da li ti, ne znam, nija nosi ovaj ili onaj vjetar ili se držiš tu za to zašto treba da se držiš i ne može ništa da te nadvlada i pobjedi. Eto to je. Ako neko ima još ovako usmeno da pita, to je još bolje da je. Evo ovo je pitanje ovako političko. Vaše mišljenje o raspoloženju naroda za referendum u Republici Srpskoj. Ja sam rekao tamo to svoje mišljenje, pa se međunarodna zajednica uzbunila zato što oni tako to sve prate i imaju neku istrajnost, na primjer, koju mi nemamo u tome. Oni sve to prate i sve mu pridaju značaj. Kod njih je sve važno i nekako oni ništa ne podrazumijevaju. A kod nas se sve podrazumijeva, kao nešto malo onako što bi rekao narod haj huj. Dakle, raspoloženje naroda je 100%, 95-6% i to je već neko rekao da, recimo u odnosu na Crnu Goru, oni su nešto tražili 55%, pa su nešto još malo ukrali i dobili su to što zovu sad državom svojom, a mi kažemo nama treba 95%, ali oni kažu ne može. I sad to je neka zemaljska stvar, zemaljska pravda i zemaljska neka nepravda. Međutim, ono što sigurno stoji tu, da bi ja uvijek preporučio da gradimo taj svoj dom, da ga gradimo s ljubavlju, s vjerom i s nadom i da ne popustimo u tom htjenju da budemo slobodni i da nikad nas niko neće moći u tome spriječiti. Možda spriječi, recimo, to izgradnju, da nam ne da građevinsku dozvolu, ali tu ljubav ne može da uništi u nama niko i tu slobodu, a onda jednog dana ćemo da budemo ono što želimo da budemo, a narod tamo želi potpuno da bude Srbija. To sam pričao jednom mom prijatelju kako sam ja kad sam bio malo dijete, pa pitao, kao i svako malo dijete, pitam djeda šta je ono tamo, on kaže brdo, pa koje je brdo, pa kako se zove, pa iza brda, pa što sunce izlazi svako jutro iza onog brda, a nije rekao zato što je tamo istok, kaže zato što je tamo Srbija. I tako smo mi tamo vaspitavani, to je takav možda. Ali zato smo mnogo stradali tamo, to niko se i ne upominje toga još od Prvog svjetskog rata, to je Bože sačuva. Bili su neki šuckori najprije, pa poslije, da ne pričam o tome, to je veliko stradanje naroda. Da, evo jedno pitanje isto tako koje govori o tom stradanju. Nestalo je 12.200 Srba, ne zna se ništa o njima, na Kosovu, na primjer, sad, kojima se ne zna ništa. Pa u tome upravo jeste tajna. Mi kažemo ne znaš ništa o njima.
A zar ne zna Bog ništa o njima? Iako smo mi s Bogom, da li mi znamo nešto o njima? Pa naravno znamo i da su oni tu. I da je to neuništivo i nerazorivo. I da je tu ispunjena ona riječ evanđelska koja kaže: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu. Šta je duša? Duša je ta sloboda. A šta je sloboda? Sloboda je opet ljubav. Jer nema slobode bez ljubavi, ni ljubavi bez slobode. I onaj koji je slobodan, on može da voli. Onaj koji nije slobodan, ne može da voli. Onaj koji voli, on je besmrtan, on je neuništiv. Ako je Bog s njim. Zato i kaže apostol Pavle: ako je Hristos u meni, ja u njemu, ako je Hristos samo s nama, ko će na nas? Na koji način da prevazilazimo stradanje u našem svakodnevnom životu? Pa na taj način, ja bih rekao sad, to je jedan od načina, da se uvijek, kako bi rekao čovjek, budemo normalni i da shvatimo da nema života bez tog nekog stradanja. A to ima tako tih mudrih ljudi kao što je bio taj Marko Miljanov, svi kažu da je bio mudar. Pa on kaže ovako: ako ideš kroz planinu, pa se kaže sjetiš zla i misliš zlo i misliš o zlome, onda ti se kaže ona planina pakao pretvori. Pa te strah, kaže, od ovoga, od onoga, od neprijatelja, od hajduka, od turaka, od svega. Ako kaže ideš kroz planinu i misliš dobro i o dobrome, pa ti se sve, kaže, nekako u raj pretvori. I ona planina kaže ko da je rajska dolina. Tako u tom životnom, svakodnevnom stradanju. Mi sad možemo da kažemo: joj, nama što se ovdje pržimo, što je vruće, što se znojimo i tako. A možemo da kažemo: blago nama što se gledamo. Ili da kažemo: blago nama što nismo u bolnici. Ili što nismo u zatvoru danas. Blago nama što nismo reprezentativci. Ne znam nija šta da kažeš. Možeš da kažeš uvijek, ali to čovjek treba malo da bude mudar. Ali ono što nije mudro sigurno je da misliš da može da bude bez stradanja. Pa kaže čovjek: joj, ja radim, bolje bi bilo da ležim. Pa onda leži, pa muka što leži. Pa ne znam. Što kaže meni danas jedan, kaže: kako je tebi u tome vrućo, crno, ne znam ja. A ja mu pričam kako je neki djed u Hercegovini, ono narodnoj nošnji uvijek bio ljeto, a to je 40 normalna temperatura. Pa došla mu ćerka tako iz Beograda, obrazovala se. Pa veli: tata, skini to, jedan, kaže, to je, kaže, užas što ti nosiš, kaže, ljeti. Kaže on: nije to do ovoga. Ja sam ovo nosio zimus. Nego je to do sunca, kaže. A suncu ne mogu ništa. A vozio se ja iz Amerike u avionu i tamo sjeo pored mene neki čiča Rumun. Gonio ga Čaušesku, ne znam ja, tu neđe iz Banata. I sad on ide u Rumuniju prvi put u životu, ima 70 godina, isto koji neki naši. Ali raspričao se on na engleski, mu katastrofa, ne može, ko, mislim, čovjek seljak. Ali voli da priča i priča meni, ja sam za njega pravoslavni sveštenik i on sad tu posti, bio časni post i posti i oni ali dere se. A neki gospodin čita knjigu ispred nas. I okrene se i kaže: vaš engleski je užasan, molim vas, kaže, da prekinete. A ovaj njemu čiča kaže: ovo je, kaže, Amerika, ovo je demokratska zemlja. A ti, kaže, ako si mangup, kaže, reci ovom avionu da ne bruji.
kakav je taj naš život. Svakodnevni. Ako hoćeš da budeš, kako bi rekao čovjek, moraš biti mudar. Ali džaba i ako si mudar, ako ti Bog ne pomogne. I treba ti snage od Gospoda. I treba ti ta... Nekad mi imamo u sebi neke nevjerovatne snage. Ne možemo da ih pojmimo kolike su tek snage. Ali to se u nama vrlo lako uspava. Skameni se. I zato je potrebno da budemo pogođeni tim gromom božanske ljubavi. Pa nekad i na težak način. Da se onaj kamen, što kaže, eto opet taj njegoš veseli, udar nađe iskru u kamenu. Bez njega bi ukam očajala. A opet naučnici kažu, sve energija je, kamen je energija. Što je govorio Nikola Tesla. Suština materije je svjetlost, a suština svjetlosti je milost. A milost je opet blagodat. Ljubav Božja. Da, imaju neke, kako se zovu, uvijek ta pitanja o tim kartama ličnim. To kad sam bio u Grčkoj isto je bilo pitanje. Pa ja tu imam jedno mišljenje koje je ovako vrlo jednostavno. Taj savremeni svijet danas ima veliku težnju da kontroliše stvari i ljudi. I to će vjerovatno, i to je jedan pokušaj da kontrolišu. Da se kontroliše. A moje životno iskustvo je da ne možeš kontrolisati ništa i nikoga. Da to je potpuno jedna utopija. Jedino ako nećeš da od čitavog ovog svijeta napraviš jedan zatvor. Ali kao što znamo i u zatvoru vrlo često bivaju pobune. Nekad više, nekad manje uspješne. Ali čim nekog hoćemo da kontrolišemo, to je znak da mi nismo slobodni. A to je znak da mi nemamo ljubav. Ja tamo imam te monahe, monahinje, sveštenike. Kao ja sam njima sad šef. Ili ne znam, imaš porodicu, pa imaš brata, sestru, pa ljudi imaju ženu, djecu. Moraš da paziš na njih, da ih voliš, da im govoriš nemoj ovo, nemoj ono, da ih grbiš. Kad su mala djeca i da ih malo tučeš, malo. Ali ne možeš da ga kontrolišeš i ne smiješ da ga kontrolišeš, onda si ti ludak. Ili si manijak, ili si, ne znam ja, neko ko jednostavno nema mjere. I to ti se uvijek vrati strašno, ko bumerang. Ja tako mislim o tome. Kako sad da prihvatimo, ne prihvatimo? Što bi rekli, demokratija je, niko nas ništa ne pita. To je glavna stvar. Ja mislim, i to sam često puta govorio, dakle, ljudi su negdje izmislili da je sloboda izbor. I ja sam to shvatio, ne znam ja, baveći se teologijom koliko sam ja mogao, da sloboda uopšte nije izbor, nego da je sloboda ono što sam rekao, ljubav. Ja hoću nekoga za prijatelja, ne zato što neću nekoga drugoga, nego zato što hoću ovoga. I to sam uvijek objašnjavao, pa to ljudima bude onako jasno. Kad se djevojka udaje za mladića na svadbi, na vjenčanju, ne pita nju sveštenik da li ti biraš koje ćeš od ove trojice, nego pita jesi li ti ičim uslovljena da uzmeš sebi za muža ovoga. I ona kaže nisam. Uzimaš li ga za muža? Ona kaže da. Sloboda je da, a ne izbor između da i ne. I to je, na primjer, sad kad
ti kažu za koga si ti, za liberale, radikale ili ne znam ja ove demokrate, nisam ni za jedne, oni kažu